naza yo nafa na applying ndadichiza na apply kanyeta najantaho hachiri konko kuzayo kwenda admission nako kwachererwa atejo time yo kwenda admission nachi mami na dad no ibabe mbasharra mu revive umukuchererwa uko ranga warho ndo muhando oge yabe natebe kanisa okuza revive girls high school oge kangumanya dadi obwe bukahika tukubura yonka wike mwe garka ishomera basi ni ya 5 kumuruka nyonka nta kumahinkuza kandi mawe wari amasomo nacho banyana bamba kujana nyoni izoke we nozanka yote ne cyo kubagamba so nkanta kama hinkuza abandi batandika kuhumuruka yote inkume so ndi gwanja dadi ntugenda yari kwenda admission atakungambira konka kastankani manya awushwa tabakuza kunstamisa ngalinde cyo yari geyo zachi bokuri yabe ine cyawe kibaye mbabaga yes so biye kubwakira dadi dokunje na taranje ndeba yija ne bas admission kujimba nde revive ototyo konka kabaye soro matu gawe anajuye konka kwa kuzayo nangu wataka yese na admission omwaka achirabyam konka ndukumwereka ngutingu jenda abo koko takadishoboro kirwe otine yo experience yona otine mwana maybe wagire washomere ngo mwebuzeho na nuko bishomere yo kubanza ngen kanta kugenda okuyampira admission izreba azani habe chipapara nareba yes the revive sigaramu stamunte bahiya byashitami yarubaju ngaruko mu kiyungu baza nabireba mu urana bazuga genda kungarama kandi cyacha bensinge kungarra bwanyanje kagenda garuko ministry ndagaruka yo kuba ekene kora cyanga magara ganje ministry kane kora cyangwa magara gawe so nareba ibintu by'umwembwe ne cyabenje ku kubanja ngo sheme kuba no garuka bwera nyanje nazo mu kiyungu narenda revive ngahura n'amaje agenda kundaba yes konka kuna heza zo kujanka n'amanyemishe myake bire inamazire nahura patron witakana cha kutujambu you no longer live for yourself like amagara gawe tuyachirgawe wakunda gaham so kwale yakutuma ko nabwe nico cyasi his will when nichiza ntaine shonga bwenshi yantumai so nabyo kurira byakomaho nichiza admission ubo katunga nabura yo bwireki kandi umuruka biro 11 dada kaji hayo wane biro 13 neri kunjira mbubunze kuumuruka wena kataro ibindi bikuza kwetebeka nisa kakuri yo kwimukana wewe ogenda kakande kanarinda ho mande kandi kanarinda mande yantwara kanyetwara kayimvuranye ndakwenda tike no kwikaye kanye ndo banda gume nugwe yongera aherize twikayo twachirwa chaplain Reverend Natmaya pleasure no yanyachira gate katwisia staff room kane shanu babandize kutera ofereba ngo munze ikintu cyo cyabiraru ebishane bateriwe babanze kuntera naheza nzi kuta mu uniform ya revive uganore ngo kintu kachijwire okay kongana kayo na yachirwa je bankunda ware ukuba kwakira nomanya arobwo kugenda no doubting nka kintu mbwino kagenda utachukunzire ubwo kukiza mukarenga utochukunzire konka ukahikayo ukaba challenge abantu babasa ku challenginga nari kintu cyo challenging maybe cy'wano ukwa wakigizire mu bias kandi staningi urebe cyahindu so umukwakira konka warebe ibintu byatandika kuhindukaho nukuza dera kana gumana bya yazo tafata burge rya bishop ni mai bintu yo nabiteri kabe nanje hatno burwe no burabe nubwo buryatandika ati utafaye ibintu rya bishop ni mani biri yo mbuteka amango bya bishop Sheldon bitura biri yo mbuteka hata kubana nande cinte cy'urukorte nanje hati nakonje ndakana uko nakiro banyakira je ndebi izobe ryo kubanza ryaho arityo
bese tuba abana bangahe I know. Yes. tunga tuhikayo Nk'ekintu kyona ekiri kutandika. ebintu byona bigenda gye kwaje ko aho bwire nabwo mpora mukama aguma nanyereka ekyaretsire ninzayo ekyo waabe nooteekateeka ngu maybe iwe nooteekateeka ngu kiri bweranyanja honka kandi wareeba ko nuuyabiriyo n'ebindi nebikukira hariyo ebi waabe nootungira bweranyanja warushanga ota ahabw'okuba egi experience nitugenda itwe abakurikiize abariyo bakureeba aha radio na TV so that omuzaire ori aheeru oriyo naakureeba oriyo naakuhurra omwana nawe oriyo naakureeba oriyo naakuhurra ahabw'okuba obu nibwo bwire twine kureeba ngu mazima ebirungi ebi oriyo nooreeba Revival Girls High School by the way n'abakutureeba egi nayo n'enshonga nkuru munonga n'obu twine aha omwishiki ogusinsiya twine ishomero erya Revival Girls High School naryo rikatandika obureeberezi bwaitu obwankore eri omwishiki ogu arikushomeramu kandi nabwo hariho ishomero erikumanya nk'erya Revival Junior School amashomero ago gombi gari omu mwanya gumwe muri Katyazo aha Ngotonyigendwa noshana oku bakukigamba Mbarara Ibanda waruga aha kishaayi kya Nyakyarara ekyenyonyi mazima nogyenda akanya kakye munonga mwanya ogu gwa Katyazo niho harikuija kuba noshanga amashomero ago konka mbwenu katubakorra akarangwa abantu aba ahabw'okuba n'abaitu obundi kuba nonda kumanya ishomero eryo narakumanya ebirikukiraho nonda kutwarayo omwana iwe kubira kubuzabuze location ninga shomwanya ogw'ishomero ogwo yoja aha radio Revival ninga Revival TV ntwija kuba ntukuragirira gye munonga tukweza n'enamba z'abantu abo yes oriyo notugambira sinsi bahize kunyakira nahika omwishomero nahaho aho bwire nk'esande naki ntandika kurihikamu fellowships buri mwazyo zomu fellowship nza kuhimbisa n'okushaba nabwo ko nahikireyo nagakire nkagirayo ekyetengo ky'okuba omwebembezi kako nahikire omu fellowship nareeba nti nimbaasa kuba omwebembezi nkwebembera fellowship natandikiraho obwire bw'okuteera oburuuru ku bwahikire nahandika application y'okuba religious minister yes nayo yazayo onka mukama akora nyiruka nkiri O level kandi agizeho ntikundagarike A level n'obukire ekitahikirira hati ninkuba head girl ninga CP mwene hati kunahikire oku mpandikire application y'okuba religious minister mukama oku yakozire ebye tinkumanya bangira ngu nze kuba CP ahikayo naba CP kuba heze kunkora CP nka administration chaplain yaje ati ninkukora CP scripture union ati naba CP w'emirundi ebiri ngaku nahereze kuterera gye kushitama n'okubireeba mu byona nagira nti ogu nimukama hiine ekyakutumire kukora ati nijuka mbiire ntakwenda kuzayo konka hiine omurimo gwantebekanisiize kuriya mbiire nintendekwa konka hanu niye nyine kuza ground hati nkebembera abandi nakyo nakikiriza nazamu nangu bansapotinga ab'ishomero byona byagenda gye omumaisho bakusapotinga nobaasa kutugambira bimwe ahari ebi byakugyemeserize okuza omu by'obutegyeki nibihe ebi waabe nooyereebamu okurenga oshemereire kuba nootwara obwebembezi nooyebembera abeegi aba ebi waabe nooyihiriraho okuza kwetsimbaho n'okurenga wahitaba omu bwebembezi obu ekyokubanza nyo nkangiira bwa religious ekyabe nkinsinkiza kuza omu kwebembera ebya chapel nkahikayo first time kandi ndeeba abaana baabo barugire omu primary school obwire obwingi nobaasa obutamanya ekintu ekiri nka advanced ningaki kandi okugira nkamanyire ministry y'abweranyanja nahurira ninyenda ngu ekyo kyenyini kibe nikyo kyagumiza amaha ekyankurize kikampisa kikandeetera okujunwa gye kibe nikyo kyayamba n'abandi nagira nti nimbaasa kukikora okay
so obwebembezo wabishanga otabo kubejo na experience mpango mnonga ningira nubwo murundo gwa kubanza kwebembera abo kubabwera nyanji nanakuraje ukagezaho byayanga so kaguri yo murundo gwa kubanza kwebembera leadership ukagishangota experience ejo kandi okijota kukibalansinga nebitabo byawe abo kubana bintu bukora munonga nyowo inanka bumwembeze kurwo mp3 mpaka na hati ndiyo mwebembeze so ngaba head boy primary senior university n'ahandi prefect wachiwa ebintu bingi munonga konka ebintu ebyo kinabirebere munotegwa kubalansinga no kushoma na okuba mwebembeze abo kuba mwebembeze oshembe kusavinga abantu abakutorini kandi osheme kubalansinga nebitabo byawe abo kuba nabo kuborride ebintu byayanga bintu nibukushoboka ashiwe prefect kushembera abandi nari yes tugambire turebe sinsi leadership terangumire munoka bankeshanga nabo nyine positions nyingi kandi still ndi student yes konke yambere support ekeroho shanga bachana bakusupportinga administration neroho mwe nacho cyanyambaje kubalasinga ebintu omwayi barebyenda kutuzamani naho bakweta bakugambira shanga cyakweta yakugambira aho kora twazeje ebintu yakugaidinga nacho cyugarro muhanda okay so cyakwira abantu wabasavinga jabeje bagenzi bawe oh that was good nebitabo wa balancing oh okay tuze omuka break kachi tuza kubantu tugaraka ahabo kuba sinsi yatuchumwina twendagaraka okugamba ho bici ahabirunje byashangira Revival Girls High School rero nano bhabuzubwe rero kwaraheze gutereza obhabuzu ntuza kubantu akira masomo na messages na comments aha YouTube turho okureba ngo abantu abana bato amangu bariho comments zabo twashoma amasomo gabo twagakira tuje kushemerwa mnonga twagerayo n'umunyeto gwajunwa kandi akekiriza Yesu Kristo kuba mujunwa w'amagaraje ogunugwo mugisha ubwo ine kwejunisa newe katere sumu yawe ubundo tagiro tutitwe tuba kutereza space egereho mazima watere sumu tuza kwakira kwakubahura obujuruzi bwowe shemwe sensiya nikikuru mnonga tuzo break tugaruka n'ibindi bingi otaragaho Revival TV amagaro wijwire hariho ikintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Marara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering konkesho tishuzibire kuoncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka ebiri that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management, we are also offering programs for the 3-month students. Abana bakwa batamaze senior 4 tubahereza opportunity nango mugisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Mwenu bashanje mu rurembo rwambarira ahife bituro byankukonjeru amahando gwatora cyamugorani naro terasi munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari noti mushanjwe noti 2 kinana na mukaga 30 ananishatu Otafirwa Revival TV. The news on Revival TV. I am Abasa Anointed and here are the headlines. Welcome to Little Lights, where learning about God is as fun as exciting. And Jesus concluded, listen then if you have ears. Genesis chapter 1 verse 1. It says, in God created heaven and earth. I go to school.